Wongana oteka kurjo mu statement ya president witi Yoweri Kaguta Museveni no teka ngu president wa South Africa nawe acinemo mukono. Yes. Tachifire ho nawe nangu baba bingi. Yes. Na kasho no wanka. Manya South Africa baba bachiromo ogo mutuma tumasa no shaka gumurumu. Because ko barebire abari umweshongozo witu bire ndangano wari kumanya ibintu wari kunda tugendongo Joel. Abari umweshongozo aka agendire ya bire kasudo bire wata ine bweshongoro burunzi bwa rava nongere kurandira na shongoro rabacankwanza tsatsi mushawa abati kumbe wakagenzire kuba drive mu South Africa konkabe najangu ne motoka yabira ine agisigireyo meno obeno kwata mebaga koje twara ikampuza amagara nosigaza amagara ibiyasigaro obeno abenye ndebenu basima babonga bakagera bajangwe nare munimbi nare mwana hatabaru bajango muzeyi baberewo tova ku main muzeyi kashira go afe jaja kokara bwa atabesa gato politics harme ibintu bire emutafutanasa hari kibakweta support hari kibakweta na wevu ndimase mbere ezeresha heje no nakora bikidongo mutawuno kiyatorora bagamba Darius hatwara basitanda Darius niyo kambagamba okete cyamasa ngurubankunda kandi cyamasa ngunyina mani atabasha kwa vira twa cyankwanzi itabaje cyankwanzi ngakaweweta ibishongo twishongora of course no tega president government ero nenaremu bakushomesa biyona cyona bakireba bakushomesa za siyansa bakushomesa ebyesinga nyondo mbantu bake abakuno kushasha kandi mukamuhereza kututeza okwe hinaume mugire batutera batkora no bale bastiri ningati mukagitame nguzi bantu kongabe rwamba ushanka ati mugitira akoransi kandi nabazano uko twine factors nizi bastiri atezo nzatukana ngusterezo kugira ngo mpira tukutangira ground kugira ngo mwamwe n'umwana wa mwiza kubasaza no mpira na wabaye na chance yo gukora ki yo training nabo yabana yaraba trials na wasambe district ubereka accountability kandi ahiye gurutu kferwa sende nyinji nijirabe ni manyisa so nganda mansa ngo waza no mushuma mucyaba mureke no wari gashinje atano nabona abayiba koka problem enyine nabo no kuremera mu ndo wari atano bakabona baye kesi yona konko wari ya billions of money bakatina college bakatina kumukwato so ndeke kitu cyo uniform cyane ni ngamangu baramna na merit basa kugwansa ngo baje basa because enguziye gwansa system kuyabe area district deka izo magombora ibarwanse because bu district nebena kachiko ka paka konka madari yasabwe bari because kano gambira jeni yupi because yamaze mate because ogumonyo gwayine oguze driga wayine tugweye taramtereye karuru just bob wayne akamkwaso kwasa wachireba umuntu yako akushora asimera hanga nakira ka savingire because no mutara kwaso nanchake nakora ki nanchaka enda kwiha so ze driga obwiro byako bakwasize akozere na babukozere yes muri muta Uganda tubatangirira nkore media abakutureba kandi mbayine mutahi wanje mwana wanje Darius erizoba nebirabira na bibiri Darius nibirabe na bibiri kandi izuba ryo gwa kashatu rya one drop kandi rumwe tubantu tugambaho ashonga ezo kwata ihanga gitu kandi ubumwe n'ubumwe tukugezaho kwabura ubundi tukegesa ubundi tukagira kutwa kumanyisa nko muntu witu kandi ubundi tukareba kutwa kubasa kwitungura Darius ni kutangirira nyine yakira yakora abakutureba muyena omu Uganda no manya tukazo mu globalization uryaha kuko shangesi yono ginaha somwe nafutreba ha planet Earth ni maramsa tumuriye muta kandi kambe no zofutreba je tukahana magezi yes ha program eji tukaro kutwatambuza isito misho Darius ebintu bingi byo bitamburo misho turebireho no mangwa makora gabega tuyirona go gwanse nguzi abamwe bajanga gatantire kwa mamanda arabacha abantu baba district kwa humbe ni ndawoku side zo boserokwe ushanga umuntu nakugira tukasta district ni mpango Uganda ni mpango Uganda ni mpango baza kupoa bakabasa then arona abanda buturebireho abanywana bitu araho mushije wamane manzafire wa West Nile nito mu fraternity ya music industry kwa hunku rugoku
AK47 nakasigireho umukazi nawe yija yafa bambe mwene amakuru ni minji World Cup kagireba ni minji abitukuzagambaho izobere haza mujike mu program ejenere kushwa ba N&M Real Estate abantu baguza amataka kwetorura mbareji nangwa nahandi twine nabankore photographe abantu batere bishanambaga kandi bakora umukoro gwawe namba zabo zo mushanje 5 imibiri mwenda zoro ziremo bakora je munonga kinto shanga umukoro gwaba karafu umwami Darius twazo kutandukana shonga za corruption niwe je ngomba mwavuga ngo tubarabase ngaraje kugami ngo tubarabase just ni ngo gukora umusya urukwenda kuproving ensi ngo nukora kandi ni kigambira ukajya mu ihanga kurwanisa corruption ni system tumuntu because ihanga riyo na hetura erukwenda kuba successful mu kintu cyona numutako muri cyo kweta system kuko tumubasajya individuals okanya ngumuza rwari cyo tumukisingure nkano mayengo abantu bakakushuma munonga paka ho nahiro comments wamara kugira ngo nguzi nyonka nje aho ntacuna nyire wamara kugira ngo nguzi tubaraje base abwinje nukunde ntaro Darius tinguzi kunde tubaraje base abweshonga tiyaze ununji ngawujya nti imwe itonga individuals okagira ngo ubwo busente nubuce ubwaro ko government kusinga sente zijya higo baze kwata abahango bije mpora bazama district bazama municipalities ati nona ngo bazoma za state konka kwato buntu buce bakaro bayihugizaho ubereka accountability kandi ahiguru tukferwa sente nyinji nijirabe ni manyisa so nganda manisa ngo wazo mushuma mucera mureke no wari gashinja 5 nabona abayiba koka problem enyine nabo no kuremera mu ndo wari 5 bakano bayekesi yona konko wari ya billions of money bakatina college bakatina kumukwato so dekechi ticho uniform cyane ni ngamangu baramna na mere basa kurwanisa ngo baje basa because enguziye gwanso system kuyabe area district deka izo magombora ibarwanise because bu district nebena kachiko ka paka konka madari yasabwe bari migwe ubuciko buri migwe tubere murwe tubere empoweringire government yona yabana ni yabane yende kintu kibasa kurema yukorere cyari umenye bata kucenda period kuko ekingaba ngo namene na barambagerezo government yanda gwanze kintu nekibasa no byakwende ombiro bibiri negwanse nguzi neho no yakwerizo barumu government ine capacity president nazara ranjirire aja tinkwenda nguzi twakwata noje nguzi so eje ni ngamar baram na namere kuzoma shomero tubabare mu rubangaye hati kango buze gwamashomero agutwire go kumbara ankore bajya ngo namere na baramba getore babarabana nibetago buri kungana ki ngona kunyangwe kisanja ntwayo nebisanje biru nubone wesho wako tori hanga ryona ugozo marwaro yasoenda kubaka bacema na kugira ngo tuza kukikumana tukikora ngo kuba Uganda n'impango maze ugozo munguto student gamana cyo president government nebeni intelligence because buri cyona mbacimanya yo batari kubiha manyama yati omwe batawe intelligence gwire abamwe ba apana tabakurimba government yabaninde kintu tebasa kufuna fake report yijo tubakurimba so yamara kufuna president aide kubuza abakoro okiko bwa corruption bahabaha ahabwe cece neki okwata nga IGG wihanga ryona hato omukoma wajereba washanga kibi ncokurebera washanga atakozire kintu ncokurebera abarabirinka ba manager omuza company he supervisor no yakushanga onaje kintu atakubuziwe wana naza kubuza uri kubakurra ninga nka inspector yazo mwishomero akashanga obatoyete nimbi takumweji nazo mu office aregoha arege headmaster arega ubundi nkabashomesa omushomesa ubundi arega urukura wiki ejo aronda head boy head boy arega ba prefect so it's a chain wachireba onke tugombi hamwe mu babiri arego rwihanga ryona nangu baramu argo mu jurisdiction ya local government aze gwanisa ngo zo mu parliament ate estugamana cuma barama akabanza ashaba report omujiko bwa IGG ahabwe cyo kide kikabo iwe IGG oyine ku explaining ahabwe cyo mashomero harimo ghost workers harimo ghost students wachireba hadi immediately okwata IGG omukomo ebitu bergarcha onka ibyo ngo ryo ramari nguto manyano ramara amashomero gonga agutu mu ihanga ryona nagarenga omutwaro wachireba iyo cyo ukagera mu rugeza enguto bazeza urebere no gwagura express yes everything everywhere
boro bacano rinjire bakarajye mu abana bibiri abana bibiri president abinjiro ba engineers hatecho nicyo bakubire mbakora bakireba ungafata kugira ngo nanga niweze kurwana senguzo who are you yo ukaje basa individuals tubuka rwana sanguzo ngwaje basa enguzi government neteka kujurwanza yero korabera omu institutions zayo kandi zona tizine yo batakubiye akaceke nguzikine no koza adisukti twina kachiko ka paka kanimwe bamwe bakwantu bahaye information wakireba no tukwetaje ba whistleblower kashe ekikubuza banya akachiko ka paka madari no bano overanwa arengurwa district yo yawe yonka iba kwiri now iyo no mbiho ngo kachiko ka paka nkaka rwampara mwari bochoroza rwampara madari yase never chain ushanga chairman najya engineer najya kaona najya bona obeno shangeri chain bajyo mu kinteke mwe no teka mu kampani abakozi tibakayegita bakakora kintu yes mbachikora mbone bari abaresere kuba bari abenguzi bona tubarahenderera bari bukose umwana agatwere fumo agaja afite bezo mugane oba wara kurire ngo America ekakora icyo macho kwata bashuma manya cyashyirekenya cyakwata bana kushashye Rwanda cyakwata babiri kushashye mu Uganda bakiwe hatira kwase rumwe kati ngo Rwanda senguzi ndega ngo n'umuntu gwawe ujyo iko Rwanda senguzi n'umuntu gwanye niwe kandi agari amazima enguzi eremisi hangere kutambara omisho none no Rwanda senguzi so nyoni rukusingayo kujurwana sa nyoni tanchara ground konge cyikufa deke tanchara cyaro ehendera higuru deka otakwata bwanyanja uce bakireba etanchira cyari za higuru n'ingani bwa higuru za erga higuru ehenderanse etanchira sukugwana subwa ehendera higuru mbere kimasa ngo tujikanyage ahita ragirebe ho konka bayiceko umuntu kastane bayiceko yabo umuntu omwe owa hansi ngo yarya miliyoni 10 mukano mwato makuru ko gatumanya bari billioni bijwiri kandi kababa kwasira bo mparamenti Darius musimeho yes hata ntukontaramba bakabakwata atisi bagezo bakwasire hata na parliament this time enguzi neza kucerera mpora hata baze no za ministry zezo babakwate wewe Darius twebireho ashonga yenguzi tukareba aba opposition kandi bakwakanisa ikibayini bakora uri bano bacika bamwe barga bajya ngo mu cyara nambozogo ngo ruhakanisa mununga ngo iba ni engineer kandi mukonejo yajimara makire tinkumanya of course hadi aba opposition nabo notekateka ngo abantu bajyanguzejo bono bargesha atumanya oyine kwebuza opposition ni bargaye are they coming from heaven ni barga omunsi etkwachi etkurgam ekubaraho enguzo munsomo numwateke eberajoro gonga eberajoro tibyine haza mwine kubiteko munkora eberajoro mwamtabitire munkora enguzitekaho because nanye namanya ngo aroruporoza nakoreki tine kibarankore nanye ninkora ki nanye ninge icumasa ngo opposition nebasa kwesa weakness ezitwine umukurwana senguzi nayo koreki ninga just barebere ngo kwera ubone bakobora cyo gwanisa nayo eryo nguzi bakireba ninga nabo barebere ngo yaho ubone bakwa batine tu yes mana abona bo mbagenjoyinga because bari mu Uganda atsi abo kujigano ba botubu mana bari mu government abo opposition yes ashoja baba maherezo mu rumo numukora interview bakubuza political party yabo maji masango umuza ministry hari ukajya government hari batamucagera bona bakozeki na no opposition hariyo abariyo mu parliament nabo abariyo mbasharinga sede za government nabo mbazirike icyo masabo nabo naba beneficiary baki benguzi ko gashito gamana cyo numutakumenga shuwa ngo mwatekaho amateka gakakiri akurwana saki ndeni manyangu kuna ajirike hinde cyo barankore bare mununga Darius twazashonga yo mushijo fire jeno abase kuba nafa Moses ari ukano murebaho makuru bambe ari kugezaho ko yandi kisaba kamushomera mwena rugiro yafa ryafayo bajangwa bajyo mushata kuzanaza no muri stinayira ngo niwo muntu omwe uwamini yazirata wabuzire kwikizana amini wakejiro yakestamira ngo akamba na kahangaho ya estamira ngo abije kumukwata abasirikari 10 bona yabita arakatangwe hati no mugamba hoki akore misoja atire cyo kurebera
hati ncho bagamba ngo okuza mu opposition ningo mu government nche no manyo karoncha kare kandi otakawo muzugo munonga ncho ko mu ihanga abantu binje bahereye muri aro bujuruzi nabo kaja government nabatakora ki natakujajara konka gari amazuma araka kora ibintu binyu munonga no mangu no mbiafayo obuganda ehereza Dubai obuyambi bukatwarwa ari minister wa finance ukubwira kai ninya kinga isho bwamini araba kuzire kandi akaza mu leadership ari umwana muto arakashoma beragiro ari afana midaruza ayu ari tire kinzu ecyatarakozira ari yazo mu kishaka na nkukigama ngo we obundi yabadiringa na Gaddafi obunda akayamba mahanga nka Uganda omukurwana sa ba dictator n'ibindi so okufa kwa ari kinde ekitwegise wano bivuza ngo abwe cy'abantu basasire hata ari abantu bakamukunda umihanga tuye n'abantu babiri abo takazansa abantu munsi wabo abo bakuze kugira ngo no yako bari atatafire toka muri bamwe mahakaruru basigara ko mukunda yes ebyo bikija byaho bwanyuma ari abanka pride yabo icyo kwesimisa cyabo Moses ari na Rebecca Kadaga abantu obyo takabaza nchokora Kadaga na nupu ikatira kumtoka ndeti kandi yabe n'amanu mucyangace yakora ki yaraba so abantu babarabo obutakabazanasa so ari yargaho yagenda konka kari amazuma araka akakora ibintu by'amano ushika kabaho na no muhekera government yamhereza amnesty yamusasira yija yagaraka mu government nangwe ngambo kazi ngo bakakorenda gano ngo bataromerekora ko bakina magara kumuha abwa prime minister abwa minister yes abwa minister second deputy prime minister ubwo mu gwego bigire ko ubwo permanent ni nyancho ko no kuza kumuyaho bagace bateka uko bamuhiro ko ngaba kwa mutabani bamuvuga minister norangu family yabo egumira nkai gumiro mucinto norangu nabo kuza kumuyaho agariga mazuma arabanye ko wahwiriyo kuzo norangu nobwo bace baronzere kandi ari yakora ki ari yafu nobwo noreba ari okwabe na shobundi embiya zabarumu obonora ngo ari amagarageye tagacira marunyu munonga nigerakiza konka ana kigama ngo wabo akakora ibintu binyu munonga omuriyajumani no mumbanto abebi namataka mingi akucyo nomwe abantu nje kushanga bari ahitaka ryo muntu ruhinga na district yona dirya ari so ari abena rebera abantu binyu munonga kandi ariko barisa abayinitakara hango abayinitakara respect ayiba muhire president yamuhire umurebere yabugana ogogu ni bamweta ropo senyonyi senyonyi ukayobera ka video ngarebere bona nizikabera kugira gusenyonyi president utagaza senyonyi enyonyi ibyo rero bagamba nabarabara ara president namure basa abisho gadi asa president kamurebere yego bashiterze president ogu president yamushama mu jafa hire kubagita na senyonyi of course oyo president oya ni do opposition kandi nyomwaziyo hatoguno mukoro gubengo bagita kigokora nka papa kwaje mu Uganda kaka murebera mu mahire ninga ina manya munonga kigokora nka papa kwaje mu Uganda kano bese cyakafura chance yokora mukana na Museveni kwata no mungaro tukujika papa kwaje mu Uganda inyuma ho njana wakachenzire bakaba takarebanaga njaka ngo amurebe so kikajugumira munonga abantu kurebana kandi ari icyafe cyahenze no manyu musalamu we mbajya nguma muzicira konka ningira ebero ebyamara wabireba konka ebyo bagiga bakabihindurege ebyo bakayirwa nasebagara kabinbinge actually meni ikigamba ho hire ayimeni ngani yo mwazi najya ndumwe no mwigandiyo umwamukino wanyu mukine cika mukaferwa muntu hato kahorra faza yarajya speeches nishatu ninga reveranda ninga pastor whatever bro manya bajya speeches ntuyendeze na mwarenzi yo hine ahitwe turi faza yija yabakomuzindaro kireba hatu washaka family mbakijibora ngo speech zanjye twazira imitinga omanya ngo kishika itawito bakachikora ho twahindura tumubinjira umushomesa yazi mukigaboro hata omanya ngo kishika cyoro konke byo mbagiganya aina azice no ba speeches kwata ni 10 hata ibuza faza kotaga manguru na speeches shatu nyinga rufara ningo konke yo agwe kusigo mboro zabishatu no oragira amazina rwanje eshaze nambahire zahwaye ko karo family izingwe izitaraga zino okufero twurungi ezinkumanya ngo habaye urufu to kubasagamba ngo speeches zishatu iranda ahitwa zitiro no muntu wamana speeches karenga zarenga mwe ati
nko wanyu mwizi orfuwa rinkaninga nko babanga berano ko tubare ko baba kagarra wire buzima ukayimera orfaza mbatsim ko baba tsibe Julius ukayimera ko kazaja baferwe ukayimera orfaza usipike nyendishatu ebyo nubukoro mbantu baburiju abana kuso washaka family faza nakibajya kunyenda spikishatu omanye muri yaboro abashira kubi hatubuka samani n'ikora mwahino so na ayizira kari amazuma yahenda ecera cyo salamu ibiro yakwato umurubinga dana tuyashikati nataka kuzachi nabayi nabantu binje bakwenda kugaheru bakwenda kugira ki ari tushabara konga Darius tujya abantu bakubana kandi bashecerire ari kandi ikintu katujya baraja umushaka kuzire tugumene tugira ngo basimo genze tugumene sima bafire katweta kumusimo bwabiraro ko gahina bafire katweta kumharu ukara abantu ba speech iwarebera arme na juma munonga kurgira akina mani ari hino kyabe nayitwara because komediona ebyoro borumu umanye ngo gese turumu yo temporary orho hino gorbo udashikoze hatwo kumanye byona ngo ebyes temporary iwama ngo temporary hati no kwetwaza ko gahina abantu abukuteka ngo ahabutaka bo bar permanent njo bagama ngo munyankore ayijuka ndiyatunga konka ayebwa ndakora yafa so kumanya bindebyo cyo kurebera hine nabanda bafiri ukarebe siyona yashashe for instance ko mushaka mwita aronda nijo ukareba arondo bwafa abantu njo ukubasasiri wakireba kandi nabanda bafiri ukareba abantu mbazina wakireba nanka so icyo kimanza ngo niyo buno bantu ukaba n'uyitwaza kubi mweni washanga burusikando y'amataka niyo turamu burusikando yakimanya niyo turamu ombatira abantu bari niyo wabatire manyo katocarenga abantu mbwiye bwawe hatu wafa ukora mutu naho bujuzi ateje ko junyi nabwananka hati yunyo ngambere abantu batakuja kuza mbazuba cyo wafa so tukirungi nanye ncyo ngamba ncyo twari ngambera kandi bishaza meje kuri dio musaga cyo twari ngambera nkanyo ko politics ezarre ngoro waroko tingwa na baje ngati god forbid Darius yafizoberi hatu porre let's say ngani paja candidate nkonka boria bariko baje twamuhona imanye nangu natchawe shaheji bona baje however much abatafuta hajara konka abatine shonga ijya bakaze nibo barabakora nitwe twakora ki ijya bakaze babona jowero nibo bari twashashana kusasubwa bakireba so imanye namwe n'ubwa mwaje cyabaho ncyo kurebera nkanyo mufirwa umukade wanje abantu bana bakije mu cyatara politics masa ngo mbantu nkantu uraje nabo so icyo ncyo tugiye ku Rwanda ramwe batayinga kuzo cyabire gwamparo ka ngamba ninga notarwa dia kutetomate maru kije ndagamba yuje top kejo because nyowe iki cyona cyaba kitari cyo buringanuza nindeka kuchikonde iminga kandi binji yo nubwo rubuza nturi nimbukonde iminga nahati ninje yongera were nonga Darius aba South Africa barebire abari umweshongozo witubire ndangano wari kumanye ibintu wari kunde tugendongo jowero abari umweshongozo aka agendire ya bire kasudo bire wata ine bweshongoro burunzi bwa rava nongere kurandira na shongoro rabacankwanza tsatsi mushawa abati kumbe wakagenzire kuba drive mu South Africa konkabe najangu ne motoka yabira ine agisigireyo meno obeno kwata mebaga ojo twara ikampuza amagara nosigaza amagara ibiyasigara obeno abenye ndebene basima babonga bakagera bajangwe nare munimbi nare muga ngena hatabaru bajangwe muzeyi baberewo tova ku main muzeyi kashira go wafe jaja kugara bwa atabesa gato politics harme ibintu bire emutafutanasa hari kibakweta support hari kibakweta na wevu ndimase ezeresha heje no nakora biki dongo mutawuno kiyatorora bagamba Darius hatu wari basitanda Darius niyo kambagamba oketu cyamasa ngurubankunda kandi cyamasa ngunyina mani atabasha kwa vira twa cyankwanze itabaje cyankwanze ngakaweweta ibishongo twishongora of course no tega president government ero nenaremu bakushomesa byona cyona bakireba bakushomesa za siyansa bakushomese ibyeshongoro byene siyansa nico kibi kurugumuchaka nako ndikufitejeka nako karumu siyansa ibyeshongoro biro keshogora gutera kanyo siyansa manya kwa Uganda manya hate kebi so koko mbakushomesa hati niye ibakushomesa because
baka bakushomesa patriotism kundi yanga jao. yes hata mateka kushomesa ichecho manya nikunda Uganda ni peza Uganda bani yemwe mwena wa mwena ojanga tubakonzere Uganda so yes osho jihanga eche bakorire so ebo kama kushongoza nebya president hata shahejo no kutaka mwendo utaja ngubona wema mwendo koka uja wanzombe ezbezuruho demeteka korachi bamwembe mwere tuwanchenga chija ngubona wema mwendo koka nzombera ezbezukozechi ezbezu because of the training awe weta tukati ne na banupu because bakati bakansarazi tukati ne na FDC twera tukati toshongoje chishongore chimu ibya president Museveni abamweti twaraje bakahinda mbero anupoze bakamba mwede shozere ezo nzembere ezbezu konka nichiro nyimunonga kubatwara cyankwanzi bakabegesa okundi hanga ryabo bakabagoshora bakagira ideology eba batamuka mwendijo kwereka ihanga ryawo ngo basa kusurvivingeramo because cyankwazo hari abantu binje abari kwegesa ibintu economics bakegesa patriotism bakegesa science twatagamba bakegesa burchimicho ari kushoma kwa mani munonga abanyamushadzire ngwina abantu babe batashimanya wabo bamazira imyaka 20 South Africa bakegesa futere mbundu nayo mbagegesa hata yonko musha semogereri nashomesa financial literacy no horra witches so kibekiri kirungi konkewe no manyango president tashemerigwe na South Africa akatira president wakura yambuza yamjati yamjangu bandi xenophobia nichi ya nichi yambuza yajatecho nichi xenophobia cy'abantu banzi no ndebire president atashemerigwe munonga na president mutaye itoje Uganda istiro kwiciriza ncuma nyowe however much South Africa ikoze kumunonga no South Africa ikitu cya genocide kituriyo omutuma y'abantu no mechi tikawa abantu no cyo cyahwiri konga kituriyo omutuma y'abantu kikasigaraho nyowe tinkumenya South Africa nido twine kolesi zitu bakatwegomba iyo buza bu South Africa ebene binga bana Namibia Nigeria Uganda Kenya nabamanya nababasa kusurvivinga without us yo abo Trump akemera yaje Africa eri kashithoro ngomuno gwatoyi no huachigambira Trump omukisanje cyahwiye ejabe our president tariye kitware Africa na nenyiga yo abo ataragambe China mushithoro ni twinchirgira ofuturi so bakama chondoza ngaro umuntu bakwereka ngitwe wagamba shonga ya Trump hona tuhurengo America dikirangere ngo abantu babe batija no mu Uganda yes kashi ntito ndagamba itomba twetenga tukubetenga so ni dekaga Uganda tugire value omuntu wa South Africa amanya tukurabinga abanya Uganda I have something to lose kokano ebuza Uganda ari abafumu hariyo apasta abafumu shibo tubakubatamba abakora ebyo magero nabamwe babafere abanya Uganda ba South Africa yibaze batera zara yibaze ngo aba South Africa abafumu tubire kiba kubaya ngo baje masa mbasa kusurvivinga batine bafumbitu ikijo cyukweka nabademba yamba ongaro shanga ngo urutambara amarogo y'umunya Uganda nabo bino wabo ukubasa kufutambara ki agamarogo pastor ke asa kushabira y'amagero naje basa kubine byabo atkanko buza for instance ito pastor tuyena abakore ebyamagero bitobwe byaba biro hatu twetaga ba pastor ko Nigeria South Africa kujya kushaba kandi tuyena bitu so yabuze tuyena abafumu tuyena bafite zazara tuyene yo ba pastors koko yabuze South Africa inecha MTN ne basagwa niyo erukusinga yo kushashora emshoro twire mushayaze mu Uganda wakireba stand big tukwe nayo ne yabo yes nemwe omuzukusinga kushashora emshoro kandi kwemployinga ki abantu abanya Uganda hada abende bepanga ngwito baje tibinge byabo yiwaja ngo binge MTN abuko baruzinge emirimo bangaye because omutkorecho bo nibachimanya ngwito stravinge byabo because kutubinga nito ntsakferwa kwenda kwachi konga notekateka ku job statement ya president w'Ethiopia Kaguta Museveni notekateka ngo president wa South Africa nawe acinewo mukono yes tachfire ho nawe nanangu bababinge yes na kasho no wanka manya South Africa baba bachiromo ogo mutuma chumasa no shanga gumurumu because nyome ina security okwe kwandoringa abantu ari gomba binga abantu abakutera abantu nyonda ngo nihanga byo katero kwenda basakira mukono because South Africa echarengo orokora ngo nebiso because azoitoka South Africa twaza department ya culture n'inungi omahanga no muza supermarket si
ino muza banka ino ama hotel gamani South Africa tine chetine ekikora business actually umuntu makaja twakose ubugiga bwitu South Africa twasa kubora kukora tuirebere batugabire sente and indeed because wache South Africa ne kora benzi tukazirebere benzi eza South Africa neza assembling yes South Africa as we talk ni kore mundu izumati South Africa emwe yororengo urokwa tanks hati hanga egashka rengo orwe yuwa bwenje so ni to Uganda Rwanda munonga nitwe South Africa nitwe twatwine hotel because tuzine kandi mwamikura ko bakayine hotel njirjira ne ingana cyo shanga zinga gardens wakabone etahare ngo international because twantugama hotel zi international nitwe deka twine bank hatu koja South Africa batutwine stay centenary aha ni history gwibranch ya centenary koja South Africa twine abantu abine projects ngezo mwa mkihora kuba za national parks kuba advisor wa president okwe tubafite binjire mbeno rebere mamkwataho kibona kuba tubakaba manyo otakaja ngo bona babinjire hina bariyo ba investor abine business in value bakoze iki bagumiriyo so ni kasta nabantu biti tukantu bashire so cyakwereka ki nitwe nka Uganda deka tuje twatuna because Uganda ntwaza ngo tuyene manya Egypt sina za banka manya za South Africa manya za Kenya konkitu the question is ito mahanga gabo nistwara yichi twine kafona wachireba twine kafona twara kafona seri gichi corruption so kuturugira value kafona kuturugira value twari tubinga koka twakuba stine value amahanga ngazama ngatubinga ntobona bona eji itizoka pukoro wari mnoga darias of course Uganda ni tontiza kwikayo kandi je no mukeka yo nakwata umucinta wenje no jamu tuturake ikashi enkora yaberimbi yitwe nkabanya Uganda nobokweta imuke nobokweta Bob Wine nobokweta VSJ nobokweta ibintu basubita kora ki nobasubita hinduka until hindwire nkora atubatarenga ya niyo uvuga motoka ukavuga rino rumwe n'abajowero bavuga za motoka hata mbajangu oruguto rwaba ruboniye burivoro kumanya motoka nabaru murungi koko rugoto rwaba rubi no gukwana umanya motoka wayana no driver mbi muterebsurgo no koraki so agamaso kumwe abembezi konka enkora yabe kirimbi taro mwembezi urabimurungi mu Uganda antiru tindire enkora enteka teka yizo ngabanya Uganda twi wari mnonga darias aba NUP bahinduye leadership abamo mbagambiriza bajyo butegeki ninga abantu bakora imirimo mwe KJ tukora babene bajangwe NUP okuyaze driga ngwetinire munonga nkumuwanga kivumbi yaza kujyama nkando shange kuriya Bob Wine amane gamu iyo bazo yabuze so no kigama hoki abakigamene ba mbe nindebaho mushija nabo ntacira ko bayide kweza hat politics zurfani hata nabafuta batige bide realistic Bob Wine ekibina nachukuna nyo tinkwaje kibina cyonga acegwa nachukunda kusinga nyuwe akwa ndimero kujya because nakurira nekibira cyaye nachi promoting chikabahanguza nyo wabo cyo tamajara ninye nichikonde minga so nyo indangu wo Bob Wine na wasakwa ine byare omukibina cye itwenka abantu ebisitakorewa because kanogambira jeni UP because ngiamaza mate because ogumonyo gwa ine oguze driga wine tugweye tramtere karuru just Bob Wine akamkwasa ukwasa wachireba umuntu yako akushara asimera hanga nakira kasavinjire because umuntu rakwasa nanchaka nakora ki nanchaka nakwiha so ze driga obwiro byako bakwasize akozere nababukozere so ninje oriya ateze kumukora permanent niyo kebe interests zekibina ayezashika nabasota savinga nkoko kwakora ki okwakusavinga nabasa kumuyaho ateko hoki ateko ndisho ngati masango bundi niwe nchikonde minge because we enkora ya Bob Wine kuza kumuyaho wonko umuntu noshanga obachibi obachirungi hide cyarebere obani one nyine aro one nkwine obana radio tukudiscussinga radio muri mbara bakugira ngo no kwato tampuga okamuyaho okayeta okekozake orinka manyachi okepora cyo za nashanga imuzakira mwajya manya nakore ibintu mbwira naki koka bakugira ngo iya kuwe becero amujoka hazo politics kugira ngo no muntu ntari no bwanye nta experience aroya koka ro kujoka cyo borondoriya
oba kugira ngo ugoba niki ngo bajabire ngo bariki konka riki ari genuine aroya ahariwe so ni nyangu oriya kuya ashaza mu Rwanda ze kwihoze Driga akateka hori nabwe nuwari kumanya ki nuwari kumanya shonga bashika ngo twaza omurishafu yabara DC hati twarebere nka hahwire nkakunuya bamuhanje twara bintu ubwenge bintu vision mbabihawo so politics science turarebere nkawa ba government ni abashija ba gentleman abashija bamazuma mbabanaga so politics ndikuztura bakada mchunguzi mazuma so tokamanya nuriye ecyakoze iki ecyamuhiro so ncyo kurebera na NUP ncyo katonga NNM ne habarongi itoshi katuyiho witi Eurofachi bakireba so on politics kingu kwa kushanga umuntu yanakweza amagaza atakwagera iyo hiro rugaba ngubu bopogera akasiga kibina cye yaza America yosho ONM no fachi kanya ncyo kwenda kugira ngo eshaye yatsigo chiburamani dene ecyo kigining kongi washanga oriya organa ku Rwanda sano mna kwamagezi kingo kwa kushanga umushuma n'orgo nakweza amagezi ge gufuru iyo raguri water state nagamba ngo gore egufuru ya Diamond iyo kwa ojunyurura tenengaro ikabikora ki ikabikeka so sio ni ababu wine abwo kibina cye ni tega na chukunda kusinga nyo okurukwaki ogundu chukunda so yaje ati kikirene cyabwe abo bwo kibina cyanje na nabwaje nyo utakushagera abo nje ni chukunda minga abashikire against yo na Darius akapiro karebire ubure nuwagire nkani mpagera finals of course Afcon yona nkani mpagera amahanga ga Africa uyo amahanga abiri nkanta kwena South Africa nkanta kwena Morocco kashibunu yanje South Africa bene tujojora ati omuntu binga abantu bitungu batazo ihanga ryawe kano owakubera no era ngo mwira guju bakire promoting ibi apana Africa hatkano omuntu binga biraguju kashiwe tit for tat no kurenza gumpaka kwisanga manyasha nayo neza gume kwanje yabo kwa ngutogikuza ati atakwagara umwaga zaki tokunyenda yo ninkwenda kandi Morocco yo icya kandi ihangende element akwagera no Morocco hatum Africa Morocco ne yapanka munonga ye ekareba nguterevo yitu hatum Morocco irinka kuma kwa mwinechika hakarga mukomonda kagigahara hati mu abasigara akabe banko akabareba ngo tarikasi yanyu akafuna niyo mbaga ukashanga owastamo umukitebece atana munyabuzare hati ni Morocco kuyarebere ne yatana na Spain hati yagera enkora nke y'abajungu cyo kurebera mahanga atano nange kutuye mu Africa Morocco ni yihanga yonka airtime member wa African Union hati Morocco kora bata member wa African Union watu jojire hati ni kwendera ki nyota kunyenda tingu mwenda kana rukunyenda ni mwenda okarebo pastor ngo aguzira akakora prediction yo mpira toka kile cyena amanyo by'ipira wakamazwa hatoriya pastor akakavuga mbere tina kwa mugambi hata ba pastor hata no reba hati imaje mutakamanyaga nimbugame imumujya nimbaharana hata ba pastor ndakwa zamiyaga nko mwamuzi azopfundu wa mukama murumbe kuce naba ningamba amazuma narahangara cyamanya gwa higuru hata pastor wakacyondoza nko muntu yari batimuzi na mani yamato mutiye mwezi harume mwe yakoreki yarastora kama nakimanya andi ndide ikaza finals kano kubuza umuntu wacaro burundu wenda kama ngo yagineje takubara yazankai takubara yaza finals saba Spain baye mbere kwaje gambere kibiro Spain baye batagihire mani yes kata wache expecting abantu bamba baraza Brazil bakubara Argentina bakubara France actually Siona tikata spect ompya ku watware France squad yabe yine tikata bangu France neza twaki ikikupa konka ikintu kwa ngo ikintu iki practical kine byacu ibyo takapo predicting software jamwe rwabyona ikintu cyakora ki ikintu cyayanga ko bajoro barugire no bajoro barugire bo so ugo pastor wabera predicting rahanga taramugambire tarorekirwe kweka na customer yakweso mutwe yagamba ati kirinka pastor wagana kiri pastor wagana yarangirire ombwe bwa Trump na Hillary Clinton ngurahanga bugambire because siyere kane reba opinion polls Clinton arukusinga buchimachona ngafutwa kirasha because Russia power take trusting mukazi kwa president ninjana wakirebe kikize mu ndi bikwanga amerwa byona Trump yakari
akagambira cy'abantu tayro mukazarabira president muri America tino bambiri kashini bana besimbera kitwa birugaho bakamanga akashima cyari ekibokota history ne basafu cyenyinga yes one day kirabaho hino orihenda riko dejo kuko nangu America ufite stupid thing one day umwira gujo aragitegeka hatakije yakoraji yagitegeka so ogwe pastor tujya ngo akakigamba ngo akarota ningara akamugambira bishora akamushange akamushanga umustanda akamushanga motoka akamushanga just nawe akatebeza kitu ufite tora stebeza nawe eki atebere chayanga kikanje basakora bamu ninga cyange twaje kwendera hati for instance nga finals wale Olympia gwa Spain na Argentina omurachika kai kunyabiri kandi buri ngo mpya tukashika mu Mexico Spain iza kuya guhereza nagwe kakoraki nabwekanga ko kamwe Argentina basa no kugisinjira mu penalty yes kandi basa kandi Argentina manya ekabana asa kwese kisemesha chumwe iftere goal ongana no kujiha red card ninjangu nacho kikajikosa yes kikajikosamu konga kari amazuba bakatera Argentina mpira ekemare 5 minutes takwase kandi ikindi cyo mu Argentina hato mu Uganda Argentina tuantu bari mu Uganda Argentina nebe state nebe state power because bari mbati favoring nyungu je fchono za Argentina no mu draws bagaji favoring bona shiwe of course bango muziona timu za Africa zine manu one World Cup ekakwata timu za wanishatu ninga nine bona shiwe niwe hirwe ekakwata timu zishatu za Africa yakwata Cape Verde ya kwata obani Algeria twe yakwata na Egypt ate cyakwereka ki ngweze izo draws bakajereza bakabachifaringa umuhanda just aron n'umuntu munkubonye muri mba umusoka zirakora ibyempira nawe akatugera akakikwako ayiheze ncencence empango zimushanga umusemizi hata na Argentina nukayirechwa nubwo noranka Messi ubano mpya gwa Algeria kache kufuna red card bajuma nubwo noranka nk'umuntu wa Argentina abenasumana nkano umuntu urarufata mufo ngeria goro ya Spain bashazire kuyabire Argentina bakamajibara so nora all in all Argentina yabajifavaringa kandi eri hangari ntamerete iri yakora hagera nanguriza nemwe n'imicumbi baba sinje muri umutera abantu baba singa ukaramba batere bukone babanyura mbakwaji ompira n'umpira orode go mpira bakabachewe ngutobabiyo gwa baba kusinga nakazano no kwatwa kusinga umungaro umunjote cyayanga uza kuronde kindi so all in all nsima rahangensi yana kuranga Argentina ikikopechi kigiremere naye inabagizi ko kabaye barbache ebi yakoze bikagitamisa abantu njogora Spain bine simpase munonga izo baryeyiba Egypt twena nubwo twanga Argentina because ikiba Egypt ihangwe esiyona irukuyeba nyumushana hatogo umuntu owiba abantu bashika bakwanga so Argentina ndeshiko mvugo kitwiri kintu bakitine stili ebirabi ninkureba mu mipiro okwe sero okwe tingumanya utabubwine sponsor takungambira mushaba anga ndistamaka sente omwojo wero nampaka arifti hatu norantu yebuza no hajirota ompira gwa bungereza okagwa t-shirt ya bungereza okaremwa kwajiro go muka because mbajango ba Uganda build Uganda hade estugura t-shirt ngeza actually buri team ikabe nebezine yani gwe emtwaro keshoto ikiteka ngamtwarina bakusera konko go mtwaro guri ogokwachi supporting team yawe so njoro kurebera mbeniwe no rinkanye no that supporting team stand chara manya neza bungereza eza Arsenal ziyazona nazo zikasogoringa nkezi konka bamaje bakwachi chokora ni nsima iyana kanzara mnyono w'abantu baruwambara bamwe abenda sponsoring abantu bagora t-shirt za ruwambara kugira ngo team yere yiti ya ruwambara ezenga eza hamutindo echabena chikora nabantu bona abembazugura so ejenkora ya bubu ekujanga ba Uganda build Uganda nsteke kujama namwe badenganya na steke kirajuru hati twatiriya mukoro gona emide bakwesa hachekora ekitu chona echukoro mu Uganda mutaka mwire bintu byona mwine bia bajipakinje yambaga yaba erugambo twatine ho butebesha yabe rumwizi twatine ho butebe manyo yarukwe koga mwena ni mpeke korebera embaga yabe rumwizi ninga yabe erugambo bachekwa bine cyete bagabarambaga ichikurebwa ahacyaraho umurika gwitu nka wine bechekwa mwine wine erukurebanya bukungu barete karaka muchekwa mwine shande
eriko bonya bukungu cyese kurwo mushande niki muchegwa mwine ka waraji muchegwa mwine tondo konga nshwazana oine bia oine soda oine oshera manyangumbar gankahi oina mizi naguga oina mizi gapa kinjere hatuno yebuza ejembaga yisha kungimu wanyu yaba guhinu wa yasigaye ki because nchorwa nyene ekitchona kije mchanga namonye hati ejaje ekifite ngo mu Rwanda baba jangu bakuza women's day ndetse bagikuruza mwizi abarayishongora bakazi babasende bembarga mwizi bakireba abarateke catering ebenerga mwizi mbona ebinde bingi birakore ebitukubase mu birukomoni birugo mchangecho bene bitakubasa kuba voting tubenge to importing kurgankai samwe konka at least bijeje bagoba akorwa ampara juka twakora yose de ndija hakaro MP mutana mugambi zina akete bintu byarga kampara byona no mwonyo gwatekera umushakija akija na trade ibiri no mayisa empo munyano waje wakati na mugambi zina no maskiza gama zina nenku bakapanyisa baramu bargari yaeta trade ibiri zengu na no bitebi nebitoche byatekere no mwonyo nenku cyano mukoro kaguru president byona akabiya gambara kaguru president akata wanangu konka bakakora mweno bakakora kwa state hatu wabuza wo muntu wandija ogina kadukaho wazati yaguza mwonyo urukushatore nkozo ziye naho tumwazuguraho oyine ka business ka soda na bwa soda bwona baketo package babu ya kampara hata ko soda bwona bakabuguze nkai wizini muntu asigaza hoki umukoro gusigaho impact gusigaho impact konka byona babiyora bagenda itu twakoma kuriye cyonka hatu norangwaho ntwatkozeke ntwadugwire so nyowe kushanga ryo mupira ya Rwampara tinga gumisinga nyo ryo mbantu bake abakundu kushasha kandi mukamuhereza kututeza okwe hina umbe mugire batutera batukora no bare bastiri ninga timu mukagitame nguzi bantu konka be Rwampara shanka ati mugitira akoransi kandi nabazano uko twine factors nizi bastiri atezo zo tukena ngusterezo kugira ngo mpira tukutangira aground kugira ngo mwamwe n'umwana wa mwiza kubasaza no mpira na waba ine chance yo gukora ki yo training nabo yabana yaraba trials na Wasambe district konka tuce gutanjangai ahiguru tureke kwetanira umutawuna hakaza group tukajya mu zina utakumanya Joel ubuna kamutwara trials akwema ngo Joel hina abiyatwire abarabromu nabaremere harmu nango harmu na corruption umwe mbatwara favoringa ko katebyo tubukaburamu hoke tubukajya ngo cyawo mpira gwitu misteka kwikiriza ngo hatebyo byabiromu so ne kwisha kunda kiriho sterezi atejo nera kwato tukuministerezi nera kwato tukuministerezi tuza kusimya katashika mutindo dare munonga Darius kandi Darius we bari munonga guma no nankano no gambira rihanga ryawe kandi mango ryo muntu wa PRU nyundo inaremu ngana munonga nwe inaremu because area tekizere stock ntujangu inaremu today wachireba PRU tomorrow aherizere iri standby ngokamene minwayiro mbagira ngo kwenda futuraje noteka kumisa government roho okwera ukona advise kweza abanya Uganda kugira ngo ifite teka unino giyaza kwija ishange ohuriye oyina magara marunye so eshaheje enaremu niyo kozeki niyero hadi niyo tukozeki niyo turimo nangu nimpeka n'abantu nimpeka n'aba FDC na PFF bajoining enaremu kandi otajoining kokacheze sitinusa kugira ngo umuntu nubu yawe ninga FDC yo kweza kwija eshango ile baho yije eshango ina magara marungi nakwetegera because think about it nguterija you never know nubaza kushesha feature area na satanity but taking over wachireba bushi ba taking over ni yita hati nogumo tugize ngiyabo konka nebasa kwija eshangiwe waye kwasere kubi ushango otakozeki otaro maba mwene bahagira bahakanisa government bakare yo kwanga no gukora bechawa ubundi bekwata kubi so no takwe kugeze steso ke kwataje ikabara koma ukabara kora imishango ukageze steso ubundi yakoreza kwisha ishanje oyine amagara marungi so igize y'Rwanda murare munonga bare bitu kandi mware kuba mwana muto wacinga twatkozere n'abantu bingi twatkozere no mwami Joel kandi ogwe ni munywano witu ninzago ya Rwampara twatwine producer kandi umwesho ngo Bright AB
n'umweshongozi rangwa no mu western Platino ndijo producer abakweta G-Tabs echo abantu bakimanya nimba ine Darius tugamba eshonga kana inasigara Ronald amutwire bataringa till next time bless thank you Koga shumzeyi kana kumene watemba no shuma wanagachi mwana wanje naronda iwa kubasa kupata video abura naronda bifanya nyiwa abura naronda wakupuri meeting mwana wanje nawe yabura Ona shumzeyi turikumenya bankora and beyond events and promotions nibakora chabo abankora and beyond events and promotions nibakwatire mukoro yona kandi bagaraka bafite bishani birungi byishani byenjengeta rero twasacha entertainment bakwinera beshongo zinyamurungi kandi bakugira bazana bakatemba ningashi ba comedian bagaraka bakugira ba MC abakushemeza ubujenyi bwawe ibononde cyeshongoro ningashi special song basa kubakira rero mabeshongo zabari yokwe bakuretire studio nonje munonga yero kubasa kora ma audio na video ukabasa kwa niwe no zamtindo rero twakacha promotions ni bakupromotinga ubasa kwa no za review higuru kandi bakooperating music yawe kwenda kwerinda abashuma bakuteka internet bakuza YouTube na TikTok accounts zawe niwe zamurembe bitete bakumanya ngo bakuza computer mbakabyona nane bintu byone by'amashanyarazi okwenda kumanya bikukiraho batera namba zabezi ya not umushanje itanina bebirabira na mwenda not emwe ningashi ya not umushanje munana mushanjo not emwe 50 kinana na mwenda ogambe n'abankora and beyond kora n'abankora and beyond bakushanga umurembo rwambarira ubase kushemererwa